pozdrav YouTuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u novi video na sebe kanalu, ja sam Kobras, a danas vam pokažem kako da instalirate SMF forum na vaš hosting. Idemo znači na hosting vaš i sad ćemo da se ulogujemo. Ok, sad kad smo se ulogovali, opet nam treba script installer. Već sam jednom rekao da većinom svi hostinzi imaju jednak cPanel, doduše Bluehost ima unikatan i svoj, jer je više namenjen za WordPress, tako da idem ja ovdje na script installer dole u pomoćne linkove. I sad kada učita CMS one click installer, idemo na sa strane, recimo izaberemo forum, a možemo i ovako da tražimo, pa ćemo ga naći. Inače, kao što vidite, ima raznih ovdje nekih stvari i evo ga Simple Machine forum ili ti SMF 2.0.15, tako da instalirat ćemo njega. Ja sam već kliknuo na install. Tako da Simple Machine forum installation bla bla bla, SMF je skraćeno. Idemo na get start. Izabrati domenu, znači ja sad opet imam jednu poddomenu forum.novibečaj.online i idemo na next bez direktorijuma. I sad kaže ne postoji forum, znači direktoriju na poddomeni i da ja potvrđujem da hoću da se tako instalira. I da, sve razumem. Idemo na next i priprema se instalacija. Da, Simple Machine se instalira i sad ovdje možemo da biramo neke teme koje nama trebaju, ali to je za sad nama nepotrebno. U svakom smislu ovo traje svega par minuta, minut, dva, ništa pretjerano. Tako da se vidimo kada forum instalira. I evo ga, forum se instalirao. Iako da kaže da je overall site progress, ništa pretjerano, jer je to kao za WordPress, tako da idemo na našu poddomenu koju smo stavili smo forum.novibečaj.online. Ja se vidjam, meni je malo spor net, tako da zbog toga se sporije učitava i ovo je taj naš forum, tako da sad bi trebalo da se ulogujemo i vjerujete ili ne, ali ja ne znam sve podatke. Ok. I ok, sjetio sam se da u principu Simple Machine obavezno bilo koji CMS foruma ili website tamo pošalje e-mail i meni je poslao i ovo su moji podaci za logovanje, tako da idemo sa password i username je ssadmin user. Čudno mi je da takav username daju, ali ajde. Ba, šta ja radim, nebitno je. I kliknemo na login. I kao što vidite, učitalo nas je na naš forum i sad možemo ići na admin i da
menjamo neke stvari koje nama se žele. I naravno, što se tiče ovog videa, to bi bilo to. Vama video ako se svidio, ostavite like, share i pretplatite na kanal. Do sljedećeg puta. Ćao!